Welcome to NwardTube. Uh, in today's lesson, we are going to read the story about the hairy and the tortoise. I'm going to read it in both language, Toknath or Nwa language and English. First, we are going to hear the story in Toknath. Pel pel kane kungek. Wate ke gwad michitwogono en pel pel wajen amath kung'eka. Kung'ek shwale tortoise, ka pelpel shwale hairy. Alo kan dangrau awa kaneit math lo mathkan. Cho tuoga gwan o nena, shiu mishalke I kung'ega, mishalke pelpel ame, shuon o jan bike game kane kung'ek ala bike tika competition. No. Shu hairy, shu larno kung'ek ki tortoise en gorjen obeje challenge ka bukono ngoy ke war en gwasamo shu tortoise ki kung'ek chwe shu nok alam mishal ke pelpele wajen guje jen wo ibe tortoise ibe jaleny kata dana chi tortoise ki kung'ek ke jangoje ko kung'ek la jangoje mete jangoje long chwe guje no be kung'ek be jadak ano chwe guje no be jadak atyak ano chwono no nena chular no en brundanian ano churene chwanian ko I be jege yo changtenin ano chwe chunian ala o che jongne kung'ek ko ngeje no be kung'ek be je chop an gwada mo chwe chutinin ka jen gwada tika konga mo shu mishal ke kung'ek shu roda ler amene men cha chop ne kalany en tuk duotin ke gwada dan chala no be konga mo be toktin shu poinde en kung'ek me chu lanya mo chu je chop gwada dan pel kule ker en pel poinde men jene kere chu je no shu kung'ek choje gono shukung'ek poinde cha chop kalanya gor ke no jen chungnatina shukung'ek cho pat ka shwe pelpel shwe shuleny len me read it in English be kula la ta dan na lot shadamaja. The hairy and the tortoise. There was once a hairy who was friend with a tortoise. One day he challenged the tortoise to a race. Seeing how the tortoise was going, the hairy thought he win this easily, so he took a nap while the tortoise kept on going. When the hairy woke, he saw that the tortoise was already at the finish line. Much to his chagrin, the tortoise won the race while he was busy sleeping. Name knew the corner overconfident ke jinu gwijen wo yong na ran chit ko shi point the eri che tortoise me che yong ko gwijen wo en kung'ek la jale ma cha jale long chero da dure la jale jana ma da ma chi pepel gwinje wo en wo barama me bejalelde bejalen wajin shuro do jak overconfident gwijen wo budor bi tuk lo dod ran chere kam chale dod dodu karan awan me beji yare teka chu dor chu je dor lene dor gwa lene dor kure lene gwa chu ni ne ko nga ga dolije ko I telem luanga eran te ka larjen chane na ka kung'ek mi jala met kana mishal ka pelpele le la roya abini ne gan ko nga je shibe win baje win no chu chai chu dak jin chu ro jako bi chet ka ngu bi chet ke mishal pelpele ki here ka jen store ne me lo broje lo teli lot ko kor ka mishaje dak awale ne dwar ke lor mishi gore je no bna bi la lenie anyok jin bashuran challenge don't do challenging ko ibi dakara momo so jana lot store na meja and bi ateka mal bana nyok je ke store mdo dien do not forget please to subscribe to my YouTube channel. Supporting me, it will allow me to create a more video or more content.
Thank you for watching. Bye bye.